whatever you are. Yes, I'm talking with subject or subject can ask me, I can. Aba bagabo batatu twicaranye turi muri rompuye ya Kicukiro uva Remera werekeza Kicukiro cyangwa ugiye kwerekeza mu mujyi rwagati. Aba bagabo bari muri iyi modoka bikekwa ko ngari abateka mutwe kuko hari umwe mu bagore ushimangira ko bamwibye miliyoni 2 bafatanywe amafaranga y'amanyamahanga arimo amadolari. Ubu muyarebanya afite nta nimwe irimo nzima. Ni mazima ushimagire iki ku cyari mazima muzehe? Oya ura n'umugabo rero yafite ajya avunjisha. Kigali ariko muri Nyabugogo twaje kwasanga umugabo wiyogoshesheje igisunzu acuruza amatelefone ariko arimo kurira kwereka avuga yuko yaje gushaka amafaranga nyamara akitamara amasaha kuko yaje guhura n'umunyamakuru wa BTN wiriwe akababona yamubwiye yuko yirirwa ashaka amafaranga nyamara akitamara amasaha agasanga n'amafaranga agira inzata yabonye icyakora umunyamakuru wa BTN yamubwiye yuko bitakagombye kuba mu muco nyarwanda yuko atakagombye aza gushaka amafaranga agacika intege yuko hamwe na hamwe yahoze amafaranga batamara amasaha abandi bagataha intego yabo batayigezeho. BTN tuve mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge nari ndahiro Ponensi papa Aisha Sheri ni nyokwan. Sheri wandese. Sheri amenyo wandese. Kuva cyagiye nturahinduka koko. Nahinduka ubona n'umetse wanjye. Umva ngubwiye ntuze kuse kuri nari ngweganyije se ariko nakubonye. Hani sonfi. Kwa kugatwana go. Si bro, wundi wininde? Ninde ndifyatse wewe nani soni. Ai, maze ukurambirwa. Urambirwa. Nzari maze kujubuye niba ikibazo nuko ibyo kujya muri ashwara nawe tugashwara tukajya kuvuga. Ndi wizindi ndare mu nzu yawe. Fata byara gafushoje gapfupfo. Ye, tukagoje. Uri gutuka mushitanye kandi ndaye bamufasha ndaye kwakira. Urakusa mwajye mureka kujisha abantu. Havuga kujisha icyo wasano. Mushiki wanjye musose nkiri mwisetswa mwimwenyuzwa. Nasa mva ubwira. Iki se? Nagandi, usikinzo wese bakayisigaramo. Musho kunyagana nitegeko. Nacyo cyatuma nanyaga. Nigije kudura bakagaca kungu. Nabikuzone ukiza no mu bibi ugomba kunkunda. Nasize inakoza mu bino mutaka. Umatire nta muntu ujye uhatira bro. Urumva neza? Ntabwo tukubona. Ukatira kwanza. Ntabwo byakora. Fungwa. Ubundi mukobwa ukundana nawe washaka iki? Ese niba bari mwe mu ibikiri mwe mu yazamukubita. Ko uzakora iki? Ndagukatiye unyibagiwe. Ufatira ndende. Mwerekeza mugende. Umukobwa wajya wihangana. Azo musakuna nawe kugahato. Ihangana kangaye musaza ko yanani. Ntabwo ngukunda. Nakubwiye ngo byo tubivuge tunabigarukeho. Genda mwerekeza nawe. Muramenye. Ufatanya kuruma kura. Babari ibyanyu sinabi. akagura ikiro cy'inyama akamenya uburyo ajya ebyiri uburyo ashyushya isose akarya umushyushyo w'umuceri mu gitondo uwo wamujyana mu rugo ukazamushobora uri umukobwa ni iyindi si abafite abadayimoni barindwi abasore muri geto mwirirwa muri geto mwose ibyombo musonga agatsima mwafashe ibyemezo mu karongoro
banke yateje cyamunara ubutaka bwanditse kuri Samu mu butaka nta cyangombwa kigirayo. Nuvuga ngo Samu we ntabwo abaho mu bafite ubwo butaka, ariko banke we yaramugurishirije kandi iyo cyamunara ireme. Twabazaniye ibi kugira ngo tubereke ishusho y'ibibazo biri mu butaka n'ibibera mu nkiko. Hano ngewe icyo nibaza, hagati y'ikigo cy'ubutaka na RDB ingwate, ninde ugumana amakuru yo kuvuga ko ubutaka burimo ingwate? None se yajya kugura yarebaga icyangombwa original, kandi banke bayi icyangombwa original, uwagurishaga yakuyeho ibyangombwa bibi.